Hey guys, welcome to the 10th episode of our home cooking series. Yes, na po nagyuta ka episode nga nagkuyong og katon og pagluto sa ato ang mga panimalay. So before I would proceed, I would like to thank everyone good for your support and for your suggestion. And for that, I would like to make a shout out to the Bisaya YouTubers Club in which I am new part of it. So salamat jud kayo sa inyong mga comments ug sa inyong mga suggestion. And for that, I received the same comment. This comment I received way back even when I had my first episode. Unsa man ni siya nga comment? The comment is, say before you ask someone how to cook, you should share also your recipe or how you cook. But actually for me, na-perfect ang purpose na nang gitawag na to siya our home cooking series. Because why our? Because I want to involve you. Pero sige na nga. For that, in our 10th episode, this is the time for me to share my own recipe. So, unsa akong recipe nga i-share? This recipe is like, actually, this is not my specialization, but this is my favorite dish. Munang nagtatun ko og lutuan ni and I have my own version. So, unsa man ni siya? It would be the Cebuano Humba. And for that, I want to challenge myself yung murag. Sayo naman tingali siya ton or daghan na nakaibaw. And daghan sa dangutan, especially for those living in the condo or sila mga boarding houses, maglusod sila gluto. And what they only have is a rice cooker. So for that, I want to challenge myself. Magluto ko og humba in a rice cooker. So ali, magluto na. Okay, for our ingredients, of course, kay humba siya, we should have a baboy. So this is 1 kilo nga baboy. And next, okay, we should have, so yun, nasa sa garlic. Then, kani siya nga garlic, I usually just have tibuok na garlic, or actually can just have 4 or 5 cloves. Pero ako tibuok garlic lang because I'm a garlicky person. 1 whole onion. Then, we have salted black beans. Usually, nani siya sa mga kanagaling usa ka gamay nga plastic. So, sakto ra gid na siya. And then, we have to drain it. And, now we also have the star anise, whole pepper, and bay leaf. Then, we have 1 cup vinegar, 1 cup soy sauce, and mauni siya, dagkag mahibong ani. I have a 1/2 cup patis. Ngayon na ko'y patis because ang patis actually makapawagtang na siya sa lansa sa baboy. And eggs, if ever you want to have eggs, of course, salt and pepper to taste, and our secret ingredient, Sprite. So first, what I usually do is ibutang na ko diretso ang baboy. So ano man, if ever actually kung sa pan lang ni siya, I would let the baboy sweat out its natural oil. Kaya mas lamig yun kumugawas iyahang natural oil daan. And after that, dayon na ko ang patis. So we are now putting the patis right away. Okay. Nga nung magbutang ko agyan og patis, I'm putting patis kaya actually ang patis mo'y makapawagtang og lansa. For that, kung waton nga ang baboy mo gawas sa iyahang natural na oil. So muna pasagdaan na nato na siya. Since wala man nato na marinate ang baboy, so while heating it up, mas maayo ato sa siyang ukay-ukayo di kayo para to make it sure nga namurag nagkapatista na diba? So gamay ra nga part sa baboy ang parat-parat. After all, dugay din siya maluto no? Or dugay siya mo pinit kong rice cooker, pero sige lang, tiis-tiis. Ay noon, mga kwan pa niya siya, mga 5 minutes pa man po noon. Pero kung naka sa stove in 10 minutes or in 5 minutes, kanang high heat, mubukal na judayon ni siya. And mugawas na ang oil sa baboy. Because atong purpose is, ang ato ang ipahubas ang toyo. Or nagtingog naman sa siya. If you have noticed gali, ni puti na or ni pink na ang baboy. So it would mean, yes, nag-init na siya. So kaya na yun siya to make it sure nga mas pwede tarong ang patis o manood yun siya sa baboy. After mga 10 minutes, ayan, ibukal na yun siya. Yay! So what we're going to do right now is ako nito sa i-mix to make it sure nga kasi mo warm ba siya, no? To make it sure nakakook siya all the time. Kung siguro doon na dyan na mix o tarong ang ato ang baboy. That's it. After 10 minutes, if you have noticed, nagbukod min ang
patis. So ako lang ablihan para dali mo evaporate ang ato ang patis, because what we want to do is may evaporate ang patis and mugawas na gyud ang oil sa baboy para maka-fry tagamay. Always remember lang that we have to stir it once in a ma-even out ang pagkaluto niya. Kay gamay kay akong rice cooker or daghan di king baboy akong giluto. Sorry na. You have noticed or madungga na gyud taw ninyo, no? I think maklaro gyud ang sounds, right? Nga nagtingog siya. So it is now frying. So ideally, kwaon ni siya para i-fry ang onion o garlic. Or actually medyo galizin ko kay kapuyan ako kuha. So what I'll be doing is ako nang ipadaklin ang baboy. Okay? Para nang ipadakla baboy para makita. There. So to put the onions now. Have noticed once the onions has sweat out already or medyo transparent na siya, this is the time that we have to put our garlic. So yes, daghan ko garlic, ganahan ko garlic, or actually it's up to you, pwede ra gyud 4 cloves or 5 cloves of garlic. Karon medyo ang onion medyo luto na, then so we have to mix it to the pork para makatag siya og tarong. Parang kumot na. Actually, kumot na siya. Pwede kanon na siya. Joke lang. Ayan. Lang siya. So in a stove top, I will compare it. So kung sa stove, usually it will just take around 5 minutes para magbo-brown siya. Ngan sa cooker, medyo double the time gudi ay kay mga 10 minutes gud siya una siya murag ni brown o mura na siya na adobo. So actually kung magputing adobo ka, actually after this you just put the vinegar already, then simmer na lang dayon hantod mahubas ang white vinegar, and that's your white adobo. Pero since maghumba man ta, you've seen nga medyo luto na siya, this is the time that we will put our bay leaf, star anise, yes, and peppercorn. Ako na mix lang sa kamay ha. Mut na diretso dayon ang bay leaf. Kamot ba? So we're going to put our soy sauce. After, this is the time that and we will put our lemon soda, right? Put Sprite lang up to the level asa kutob ang baboy. So I can determine kung pila siya kakap. Kung dili Sprite, actually you can use Coke also. That's what I've heard. Or Cola, pero ako mas ganahan ko og Sprite. Ang pabutang na ko murag. Yan. Then mix na nato gamay para dili kay siya mo pilit. Yan na. Actually don't. So after that, we just have to, after putting the Sprite, you will just have to cover it and let it simmer for around 30 minutes. We are simmering the humba for 30 minutes ato sang pabukalan or lutoon ang ato ang itlog. So how do I cook my itlog? So I cook my itlog like in boiling water, drop directly the egg and let it boil for 6 minutes. Gikan sa fridge siya, gikan sa dayon sa boiling water for 6 minutes.
So now after 6 minutes, kwaon rodayon na to ang egg and ice cold water. This type of cooking is actually sakto ra kay nga luto ang white niya, then iyahang yellow medyo uzi pa siya. So if ever ganahan ka na itap ra nimo siya sa imuhang humba, pero sometimes sad ganahan sa kumaluto sad siya, so pwede ra sad nimo siya ihulog sa humba later in the kanang dayon naghapon for about mga 5 minutes para mas maluto pa ang sulod. Okay, so let's check our humba after 35 minutes. So yan, nagbukal na siya. Usually kung sa stove ni siya lutoon, paspas mahubas ang sauce. So what you have to do is you have to add more Sprite. Okay, usually 10 minutes, murag mo half na dayon. So in 15 minutes, wala na. So usually kung sa stove ni siya lutoon, every 10 minutes or every 5 minutes, within the 35 minutes to 40 minutes nga, i-simmer siya. Di siya simmer actually, kanang mura siya og mid-heat. Isa gyud siya kusog, pero murag maguwang lang gamay sa simmer. That's it. Pero kani siya sakto ra gyud siya. So actually feel na ko murag, since I will not be adding Sprite kay do balance the sweetness later, I think I'll be adding sugar instead of adding Sprite. Okay, and at this point, this is the time nga ibutang na nato ang vinegar. So let's put the vinegar. Ideally also, if ever naa kay banana blossom, this is the time that you have to put it. Okay, banana blossom. Then ato siya, ato na sad na siyang pasagdaan within mga 10 minutes na pod with the vinegar. Okay, so after 10 minutes, let's open it. And ayan, humba na siya. Sure jud ko parat-parat ni siya kay what ka put og more Sprite. So munang for that, I will sugar. So usually for 1 duha ka teaspoon of sugar. At teaspoon dili, duha ka tablespoon. Dungan ako more kay ganaw tamis lang siya. Abas. And with that also, after putting that, kay or mas authentic yun kung naay black beans. Yan. Ito lang o yan. May. Then, let's leave that again for another bloopers, guys. Kalimot ko. After this sugar, butangan sa natin. Ibutan ko ang itlog. Okay? So, ibutan na to ang itlog, and after placing the eggs, okay, usually itapira na siya. Akong buhaton is ako gid siyang i-mix para ma-coat sa soy sauce, or I put the egg dapit somewhere sa ubos para ma-coat siya sa sauce. Huwag mo tuhok ang lami sa ang humba, lami, I mean para mo tuhok ang or sa sabaw sa humba sa atong ang itlog. Yan. Okay, so this is it, guys. After 10 minutes, or actually more than 10 minutes, kay nang hugas ko sa akong mga gipanggamit. So yes, I would suggest that we should clean as we go, or yeah, kay go wanasan mangimpigit sa ato ang mga gipanggamit. So I think this is good already. Yan, our humba na gyud, guys. This is it. So mauna ta. Okay, kani na agad tambok. Yan, usa lang sa, guys. That's it. Okay, so that's it, guys. So ayan sa natong kaon, di ayan ito pape. Labi ko din siya kaon na. So yeah, narinig humba mga onta. Okay. So
let me just do a quick recap. Kay again, this is my first time to cook my humba in a rice cooker. So realization, yes, mas dugay siya. Nadugay lang yun siya sa part nga katong we have to sa first part na ko because I usually cook it again with patis or fish sauce. Kaya ganahan ko mawag ka ang langsa and the same way murag give siya flavor sa ato ang baboy before na ko siya i-fry. Usually kung sa stove na siya 5 minutes, 10 minutes the most mauga na yun ang patis and I can fry it and put the onions and garlic dayon. Pero ganina naabot ito 25 minutes, 20-25 minutes ito siya ganina or probably because dili pa sa init ang rice cooker. But everything periharag yung tanan. So mo to siya after mahubas na ang patis and you put the onions, the garlic, you fry it until mo brown siya. Inig brown, you put the bay leaf, you put the pepper and you put also the star anise. Then ibutang na dayon nimo ang soy sauce. Then after the soy sauce, ibutang na din butangan og Sprite up to the level that you want or hatun ma-cover ang baboy. Then you cover it and you simmer it for about 30 to 35 minutes or usually pwede 45 minutes, pwede sa 1 hour depende sa inyong trip. Pero kung sa stove, usually every 10 minutes you have to check it kay muhubas ang sauce or mugamay siya. So munang you have to put Sprite over and over again para ma-maintain ang level sa sauce before you open it. Pero sa rice cooker, wala kay siya ni hubas. So munang probably wala kay kinabutang ng Sprite. Medyo parat-parat yun siya after. So that's why I put sugar. Because normally din ako mag-sugar kay parat na kaayo ang din ako mag-sugar kay tamis na kayo ang Sprite. Pero karon nagbutan ako 2 or actually mga 3 tablespoon to siya kay puno kayo akong spoon ni gibutang. And at that time also you can put salt and pepper pero wala na kay cook kay flavorful na makasyadaan or if ever you want to put your seasonings o sa gusto niyo nga sarap nga na pwede ra sa ginasya. Pero ako wala lang yun. Kaya mo na siya, it's my first time to do it in a rice cooker. I am making this actually for those na nag-request na sila mga boarding house or na silang condo nga wala kuan wala na lockdown sila nga wala sila stove and they have a rice cooker only. So yes, you can make your humba in your rice cooker. So remember lang yun, Ana. So then again, thank you so much guys for watching. If ever you have subscribed to my channel yet, please subscribe. #TheDentistIsOut in YouTube. And please don't forget to follow me in all my social media account. Okay, that would be at Dookiexave, DOOKIEXAVE in Instagram, in Facebook, as well as in Twitter also. And again, for this ECQ or for this pandemic, whatever quarantine status that we have, I will always repeat this. Unsa may mga laws or unsa may mga restriction, that is just stay home. Okay, di lang ito magawas because the virus is still there. And for us to be safe, have your groceries delivered at your home by using online delivery. So I would again suggest www.clickandshop.ph. Okay, so that's it guys. If ever you have some suggestions, if ever you have some recipe requests na akong pangitaw na ako dyan ang i-research para ninyo, please do. Ayaw na siya mong kaawaw to message me. Okay, so that's it na yun guys. So again, stay home, stay safe, and just keep on smiling. Bye-bye!